e mawhai ona tusiela tauranga sa pati i o na mai ia mawhai lava ona lava ai makapo ai le te ua misi la tauranga o le ao sa pati ia na misi ele o misi ka o whamanianga ia uta whaptai le whai tauranga whaptai le ufoina atu o mea umalava ia tato te whai tauranga e whaamaina o le patino o le ngapuenga a le tua. Wa tātou whulanga nei o le sapati o le malai ia o le sapati lea o le ate ina me sengo tamā ia a mole o le tongi tūpā lea o le awhengai ma te ina o le sapati a natu atu wha mole sapati o sapati lea e whatau o motina o lea o te ina me sengo tamā. Ia le sapati o mana ia tala soifua ma le ono le ai o le tua tātou tue whenua ai le sapati o luna wha mole vange mai i le a o sapati mai tau watu e o le tēnu le a o sapati ngao o tātou koa ai tue manusia o le whau i na ngalo o le ako le valo mesenga o le valo whālinga iwa a bata lora o sapati ia o whulanga ia tau na ia manuti le ina lau whafonga ia mese fui ia o le tāpinanga o se te au nunga whata i le sapati toi whamatu atu ia a inga nei te ia e te tāpinga mamau iai mo le sapati ma le sapati o leo mama e a o tamā o le awhenga i te ina sapati o le asau, sapati se furu balu o me, o kinsman, o le whepese lea tamā, o le sapati luaskunga lima o me, o William Stowers, o Yuni, o le sapati momua, o le suato i mea wifi ma le ainga, o le sapati balu, ia o le sapati leo tatu sosias, tāpena mama o atu mamala au ia sa wo, o le sapati leo le a ia i ngā runga whaamisionare ma le ngā tūmatanga renga. Ia o nāi whaakonga ai, ia e longo atu mamau na ia tāpena iai, lo tātou ai na kalisia. Ia anu te leina nei sapati, ona o Yesu, amen e tūrai mai ia te akono, o le lafoina o le tauranga, haptai. Ia whāmaina la tau launa la wana maminga. Ia whātasamai la uwhio le matua uma i nei tai au. Whamangana i matu se o Yesu. Amen. Reisi mele o pa watu whamangana mai. Aro atu le whatetere la vale tanga venga la o sapati. Ile whaia oma o le wasenga le o matua. Sunga tuina whareima, mata mo whiere le sona, mata maua me kuri oia,
Mawata pena. Talo ia whaatumu pia le tua leu. Ia whaatamau a inga whina ngalo. Ia mare tua whawha tua. E tā pena ina whio mare tua. Mo lana whanau i rangi ma leo le whaapau. A me si fwoi whaataiwa. Ma futa me patua whaatoa. Ia malanga mai whaalau kau i sami i eo le lawe ni. Leo mo tato ma futa ni bi mo le tua whaatai. Ya, anak sekolah itu, anak sekolah, ia sahul, sambil kerja dulu, kalau dia sahul, kita pun, kita awal satu, tapi cara bermanuver kita jangan. Ya, yang macam itu, mana yang ia satu sesuatu apa supaya kalau payah, ya, orang Nela, siapa sih Nela, mata ini sih ya. Atas awal orang itu saya tak mengenali yang tak bersih dia atau dia sekolah mau dia. Kalau apa saya ni, apa itu apa ni ya tahu tahu macam orang ini masih melawan suria yang tahu yang ini cuma ini dia tahu orang kita tahu sekolah mau dia. Wanafsa matuasia ya semua wal matiap ini tahu ma singato ina ya miskone pertuasa ai bola menawata rumah itu ya sore pan mai ya tahu tahu mo ma ya ro kawai mai ko tina ya isoro ya la paso que dia tahu dia tua sesuatu ya dia ma porque tu la varia baga ya woni ka no ri ta sama do ile asoma pues que yo ta no ele ma tsega yo ko isla go masna se que tomar mono na te pe o i ta sama ka ta toma se ma tu ele tu ta pe ele ma ta ki mono ya ta tu ma tama tu ta ta ri se Bobo imaginas. Saya awal kita tu untuk dia tu kondisi itu sudah kita terima boleh. Tapi kondisi ni Washington ya atau ni sudah terkali situ batas KPO. Wah, kondisi ya sebaik kita pakai minum. Ya, kalau kita masuk jalan lagi, jalan kita tahu dia tahu mana. Dia banyak soal mana. Ya, bermulian. Usahakan sini, usahakan membuat masuk malam mau file waktu ini. Ya, orang zaman katu orang fungsional, itu familiar tu lalu itu apa mesti orang ada. Itu personal tahu orang biar mereka resip. Fatau lama. Orang tu malai ini semua. Tu kerja tu orang fungsional. Yo tangan dah fiai. Kalau lama tahu orang lewat ini. Ya, dapat itu saya tahu lagi. Kalau di fan dia, tu saya tas yang persen, kalau tahu lagi tu di fan. Dia mau berita tu malu profesional, di Fabalusan, pasti dia tu tas persen. Dia film dalam hal itu dia tak tu kau dia. Cara dia tu nawa, apa tu dia. Batas apa boleh. Saya ya. Lau yang tak orang awal ya orang tu orang. Mentua tu adalah menua ya kembali ya. Jangan banyak musuh. Silakan.
No mātou tua mangai. O lea ua fuina e la e kalesia se taunanga la vea e mua manga. E ale i ngā mana whamisionane. Ala mātou tatau whamuremone. Ia whapaia o whamuia e ngā uwhio le nefua. Ina ia vea o se whoa ai. E la vea inga ia ngā mono mana. Ia whamuia mai la uwhio i no ainga e kalesia o no rawa na pelu Yesu Kiristo. Ia sila mai mamaia no tātou ainga e kalesia. I le sunga i kaita o e sea o no matofi le nei i sausangu. Ia e whapea fo i le sunga i o le sunga i le sui kaita. Ia au se mai moa a wā no tātou ainga e kalesia. Ia e whapitoa le nei a sinsila. I le sunga i le whawhenga. Ia Anthony mea. O le whaai le nei o lo tauri mai. Ia o se whainga tauranga na a au i haia le tina ia ma le whanau. Tina ia le tusa ma le whanau. Le o lo tauri mai na le whainga tauranga. Ale le maliu le tamau ia na tura. Ia o foi no mai mo tātou ngā ruenga, e awheta la, ia whawhtei lako i fua. E tase ai leo nalpa mo mone lava tātou kalesia. Leo e ia tātou kusa lea o mai e tātou talusanga, tātou talo e se sanga prayer request. O ia tātou kusa lea o vaia leo i mai toina ia setu ro i lumala i o le kusa lea. Ai e ia se mana uma katoro wainga pa se te natu i talo ai. Ia ona tūle o lau pepa i tono kusa lea, na mailo o talusanga na o pepa na maile au talo. E tai ia se ma toina ia setu. Ona matu talo ata se lea i mea na liwa ia so atoa. Ona pa lava ta tai no ia sa uninga mo mai. Ia, mori atule e wana whaftai tātou a ofisa o a msapati ni kai hao ia e wese fōile te kai o ngā longa wha missionary
Ia ua mai ana ia sawi no tātou au sapati. Ma no whaftai ia na tule fo i ua mo whaftai atu le au ofisa i tula no tātou au sapati. Sunga toi ino le sa whenai ma tātou le songa ia ai wasi tātou uma santo fuare na kita ia. Whaftai nau tau ma whai na ringa te lea ia. Tātou kālesia tau pati ma kita ia ringa te lea. Whaftai atu tātou kālesia tuna uma mo le sapati tātou whaina tau rana ia wasi tau tua tātou ma wanga. Ia, nei tātou whorwhorana le o kura I mai ranga o tātou te tai o le whengai ma tātou tofi o le tātou kālesia sa sai tātou business meeting le whaitai au le whanua. E umaloa tātou leo tālau o se fui. Ia amata lo tātou business meeting o te lore business meeting muri lea tātou tutupe whaikoe asa ona o alera asui mai ana I teo tātou tutupe fōre wai ai ia o le whaikoe toi ina ia Williamu o Janet, ia asui mai ai ia. Tana unia tātou ia umatai tātou kālesia tātou business meeting le pēr uma le tātou whautano. Tātou sapati le nā sau le aso le nā te anei le tātou tōna. O mā tātou sapati, ia. O rola ia o le ainga I awhitina nā tō ainga I whalainga. O whene o le awhitina e kai whale isa tōna. Ia. Aso sāma, ia o le sāne nā whatonga waina I fuafuanga nā I ti fuafuanga tamāra. Tātou kālesia ia, e au alo whai mo nei tina tātou kālesia. Whai lan whamoi moile nā tātou whamua, ia sa, a sapati. Umaro tātou sapati. Ia tātou tā ape teo tātou whaisari, tā pena me uma ia. Tātou tā ape role o ala ainga ma nā tō tina e. Mene whamanako tua tā umaro atu. Ia tā pena I e whanau ma le tā mai le vai asu. Ia whaiwhalesi me ai atinai. Pea oma tātou sapati. Whaiu leo whakau a whai ma whakau ma moia suato I suna whaisi au ma le. Pa ia le kālesia e whanau toile nana whaftai le whatalenga o ngā waia. Ngā tua whai lawa lo whonga fōi. Whai ma suato ma moia le. Ka mai a sale tā ia mai pa ia lantoa ai. Ia maso le. Fasina tonu I whamua moi, whakoe a le tusi. Tūlanga peo nei e fōi le, nā rofale tau aoma, mā ringa nei, tumo le kālesia ia. Mo le tūlanga ngā whaftai pa I oro tō ai. Ngā sealawa pa I oro tō ai mai. E tau manatu ia tūlanga ia ai. Mo le tū whaftai mai whamaro ia, tau ia whamawia le tūa. Leo wa fua I o le whakula, le tua toi whaakua le, manui o le tua tina man whanau, e ngātai le ia, le ngā whamawhanga le tua. Mauai le roto whia sio tina man whanau, ia awa atu ua, le soi fua man ka ngāle ai. Ia, o suina wa ai, sia o le mwere, le whakua au lo ni o leo mai nana mai sia o pa whero I ia koi fwoi. So ngā tui le ani mwere. Whaftai le tua loka kai mwere soi fuonga o wona leo kātou whero ai nei. Ia o le ina fwoi le tua, whaftai le ngata fwoi le ia. Leo o pai atu whaitua ia whatoa. Ia e ui ana leo o kātou ai tui. Ia o leo o kātou ai whaitua ia le tua. Tātou wāngan whakere wasa. Ia leo tātou ngā whakaneita e a peo le ina whafoi le tua. Ia, whamane mai le tua. Tātou tāpua inga o le a tātou sauniri. Saunina tātou lau ia, le whamane le tua tua saunina le sapati. Ai rau.
Selalu ibu cuma dua faktor boleh.
good to me. Mato mai mato te ifo manja wa ia noi. Fa mole nga pa ia ia fa ato toa le nei sa. Ina ia fa pe na be o sta ulanga e manongi ma ia i ko no fo ati i o mato. Fa man vie sa ni ko mo lo puli mai. Vi ia o Yesu Kristo. Amen. O te whia waia ia o por whaisalama o Tawita e tumuai ia tātou whawhilo ina i nei tūrai tai ao. I vi atu ia o tō ia Iova, a wai le lei o ia, a wai whaavau lava lo nā wofa. E whape atu lava Israelu, e whaavau lava lo nā wofa. E whape atu lava e aingo arona, e whaavau lava lo nā wofa. Ia whape atu lava i la tō o e mātatau ia Iova, e whaavau lava lo nā wofa. Ia le atua le nei tae au mata mo fia lo ni sapati. E hele tatalunga manatu o mawalunga le nei sapati, o na o le alofa ma le ana le lei o le tua. Moni ma wha maoni o por whaisalama o Tawita.
o le whaumau leo 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 whale atua. I le ola ma le soifua lo na nuku le nawa yasu. A leo o mamae fita, le whanata, sa whianga iai, le aingo le tua le nawa yasu. A leo o tātou whaidoa i fia le neita e au o tātou whapewe. Vi ia le alofa ma le ana le leio le tua. Whakataila na tau singa, whakataila na pupuinga, i lo o tō soifua e maise so mātou ola. O mawhai o na tātou whaidoa i fia. I le neita e au fau le alofa ma le ana le leio le tua. Vea le whaimasui o i mātou e lua nei o le whata, mātou te watu ai le au whakatalofa ma le lima whawhinai. I le ainga ma le whanau le atua le neita e au, mātou te whapea tua i talofa lama. Aftai le lofo le atua, ia, o tātou whenua i fia neita e au, mai mātou te watu le au whawhenua i le ainga le atua le neita e au, whawhenua i atu nei a tātou te mama tina mātua o se tātou kanisia. Ia le atua, o lo mau pēr, ia, e soifua la nei, o ina pēle masina e lo o tō soifua, ia, e uia na tātou mai tawina, ma fia nisi o tātou te mā, i whaamai, nei soifua, ia e tātou te whātua le atua pē o na tā ua e le whaile songa le nei taia, o le ale te leo lo whātua nei. O le tātou whātua le nā i le atua. Ia, tātou te talo i le atua i nei e whae pēle manbia, ma losi. Nei e tātou te māma tina mātua e ui lapa. I maiti ngā ina lo whenga iai. Ia, e tātou te whātua pēle atua. Nā te whaiari me sili ko te tō. Whawhina e atu nei e tātou ungari rait. Whawhina e atu nei o kalmou. Ni matamaita. Tātou ka le sia neta. Ia, i ia le atua. I le nesa pati mata mo fia. Whakatona whawhina ino neta e au. Nei o tātou wō au me mai whai o na maua le manoa e malanga sesi mai le neta e au. Ia, whawhina e atu neta e au mata mo fia. Le nofo le tua whawhina e atu le sumale toina e a friend. Ia, masi ina leo lo e o tafo le mau atu lo suafa. Ia, whatalofa ma whawhina e atu le tua te au. O luso e a friend. Ia, o luso mai e te. Le mako masangi mako ola mai loku i sāmo. Ia, e whakatai le tua. Ia, le fo mai e. Ia, le fo matu te whiro e mani uso e friend. Ia, le tua. Whai pentale. Ia, le upo astoina. Whaiwhipea. Whaiwhipea. Tā ua le. Le whakatalanga uso e friend o mini le soa. Ese la batale ni na mai le tua ia tātou. Ale me siri au tāu. Au le mai tāle ni o na le. Le whao. Whaamata ni mo le tua. Manu o moa le manoa. Tātou te ola ma au nai le tua. Whawhile whakatofo i toina ia. Welu, ia le tua. Te fia lava ia le. Tina ia Mary Nita ia. O mafuta matina. Martama ia. Ia le tua. Tātou whewha i fia martoina. Ia, i le neisa pati mata mo fia. Ia, o le whawhile inga whakatoa Nita ia. O suma le. Whawhinaina ia Anthony, ia, o ia leo wa tusi au ia leo tua le nita ia, o au whalelana, o manai whalelana, ia, e whamai nai ia le aingo le tua i le netu lata. Ia, langa to tele tatou, ale o wala o tuto i nei amiam, ia, kua tuialo na au, ia, whai masui o tatu e kalesia. Nita ia, basta, ia, o le mato titau. Ia, whamina tuine e le amango le tua. Ia, le au o tape maina. I le neisa pati mai alu ma le mana lana opo. O i loto mu whinunano. O lana whanau le tu la te au. Whamini o whaile tua. I le whatua. Ia, o lana mai tua ma no wha. I le neisa pati mata mo fie. Ia. Whawhile atu na uso ia rani. Ia. Ia le atua neisa pati tata fie rani. Ia, i ere ana leipa le lofo le tua la wha, lau te leina lo tātou fia le tua, lau tātou tutulai whatasi mo tātou talaina i saninga o le launa le mi ingo le tua o i umor tātou i le tātou.
Longa tau te mai o i lang. E pa ia lava oe le atua e whaamau. Nei tai au le tua ua mātou lau tutu lau whanau. Mātou si atu le vi inga ma le whaatai, tēne lava le atua i ate oe. Awa o le ola man marosi ua e whaina mai e mātou. Oe toi whaopo mai nei tai au. Whaatai le atua. I loa lofa malawanga ni lei ani mātou. Ana le si loro lofa le atua i ai mātou. Mātou le au ia mai ni nei tai au. E whaatai le atua i loa lofa malawanga ni lei.
e te tataina mai lo mātou soifua ma lo mātou ola I te au o sa whai. Mātou te whawhetai le tua I a te koe. Au asa e whaia I te tangata. E whōringa I a te koe. E au rawa na mātou toi whafo I le bi inga ma le whawhetai le tua I a te koe. Au au oe o le tua tumu I le lofa muti vale rua lofa. A te le mese mutu sa. Nei tai au le tua mātou te wala au wha. Toa le tua I a te koe ni nei tai au. Wha mo mo. Ia whio mai ni nei tai au ni mātou kapua inga. Mātou te si atu ai le vi inga ni nei tai au. E fo I le vi inga ma le whaatai. Te le lava le atua I a te koe. A wao oe o le atua e tumu le lofa muti mai. Ai te le mese mutu sa. Le tua le nei tai au le tua mātou tu mātou wala au atu I a te koe ni nei tai au. Ta mama tutua, ti mama tutua lo e kalesia. Mese lau whanau, sema te akongo, lo e kalesia, le matilea, lau ta kou le tua. Le tua le ese mea mātua te mawhai. Na o lau fio te sila fiaina le tua mātua loto ta tutasi. Mātou te wala au le tua I a te oe wha mamole. Ia e rofa, pui sama le mū I mātou. A mātou whea mai ai le tua le nei vai tau. O le soifuanga o le tamata le tua. A wā le tua e sila whia. Ma mātou le tamata tumu. Se ma le whamau I a te oe le tua. Na mātou te wala awai I lau fio le tua. E te teta ma le mua I mātou I nei tai au. I o wapoth. Sila fia le tua mātou ainga. Tina fo I a Sharon o le tua pini a Sharon. Le tua mātou te talo lau fio le tua. E wapenana e te taisa ma le mua lona soifua o le ola le tua. Talo foi le tamaya e tuale le tua te tonu o te sinasa. Ia iei lau taitaina na lau pupuina I a te ia. Toi whawhauina lona soifua maruna mahosi le tua. Talo foi le tua I le hainga. Lau e kalesia. E maua pēr I mātou le mahosi le tua. Wālau lau mawenga le tua whawhauina. Ngata idea lau autonou le tua whamamori. Le sime rata te mawhai. Runga ma lau fio le tua. Le te whātasi mai lau fio le mita lau. Talo fōi lau suma le taktari. To ina ia singa le tua. Mātu le whaia fōi le mita lau. Tuna atu ia te ia le marosi. Tino ma le mawhawhau. A wāle. Pe mai ai ma mawema. Fio le tua. Ma te talo lau fio le nei tai au le tua. Si le fia, se upu fo la fola ina nei tai au. Ia ma te tuna atu le tua le sumare. A ona ia e te nei le tua. E iai lau puinga ma mai e te ia le maros. Mesi fo le whata mawa ina. I luna ma whawhau. Ma whia mai ai fola ina lau. Le tua ma te talo lau fio. Ia fo ia te ia mana tolu sola ainga whatu. Lea le tua mātou tānu lau fio ni nei tai au. E sila fio I mātou le tamata. E masala ma palama le lupo lau. E iai lau te te iki sama le pūma ma whamamaru e mātou le tua whamamuri. E mana mātou tālu lea le nei tai au no Iesu. Ole mpala au I nei tai au.
Happy Sabbath, church. Happy Sabbath, church. God is good. All the time. And all the time. Amen. Today, before our offering, I'd like to read us a verse from the book John, chapter 13, verses 34 and 35. It says, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have loved one another." I would like to call upon our deacons to collect our tithes and our offering, please. Sa sulay, boleh salam. Heavenly Father, we thank you for the many things you have blessed us with this week. We continually thank you for your mercy and grace and all the things that you've given us, especially the protection and the safety you provide for us. Pray that you may accept this token of gratitude as we give this tithe and this offering to contribute to your ministry and your work. As children of God, Lord, I pray that you may continually bless us and bless the message we received today. In your holy name I pray. Amen. Ja, te meneer Tato telefoon.
Happy Sabbath, children. Happy Sabbath. Kids. Happy Sabbath, kids. Happy Sabbath, kids. How are you this Sabbath? Amen. So before I start telling the story, I'm going to pray. God wants to mercifully see that forgive all fuel e a beli tava tomar se aí eu tomar e alfa tomar This is a story about faith. This is a story about faith. One day, a young boy found a packet of seeds. Listen, don't play kids. Listen. Outside of the packet, there was a picture of corn. And inside the packet, there were seeds that looked like corn. The boy thought they were corn seeds. He believed they were corn seeds. But he didn't know if they would really grow into corn. Maybe they got mixed up with some other seeds. Or maybe they were just 10 seeds. Then the boy had an idea. I need to do something, he said. I need to plant the seed. If it grows into a corn plant, then I'll know that the seeds are real. The boy needed to find a good place to plant the seed. There were too many rocks in the soil, and it was too rough. So he moved all the rocks, and he raked the soil until it was just right. He dug a hole in the soil, then he put the seed in the hole and covered it. He watered the seed, and the seed got lots of sunlight. The next day, he watered the seed, and the seed got lots of sunlight. The next day, he watered the seed, and the seed got lots of sunlight. Then some weed came up around the seed. So he pulled the weeds, and he watered the seed. The next day, more weeds came up, so he pulled the weeds, and he watered the seed. The next morning, more and more weeds came up, so he again pulled the weeds, and he watered the seed. And he watched, and he waited, but nothing happened. So he watered the seed again, and pulled out the weeds again and again. And he watched, and he waited. Nothing happened. The boy was really tired. He was getting really tired. So, but still he had faith. So he watered the seed
and pulled out the weeds. He watered the seed and pulled out more weeds. He watched, he waited, and then boom, something happened. Can somebody guess what happened? The playground. Amen. He waited and something happened. The seed started to grow. So he kept watering the seed and pulled out the weeds. And the seed kept growing. It grew and it grew until it was the biggest corn plant the boy had ever seen. And it grew lots of corn. Kids, our story for today, it teaches us a lesson. It says, the scriptures teaches us that having faith in Jesus Christ is just like planting a seed. We can make a place in our heart for Jesus Christ, just like the boy made a place in the soil for his corn seed. And when we read the Bible, we read the scriptures, say our prayers, and try to keep the commandments. That's like watering the seed, pulling out the weeds, and giving light to the seed. Having faith in Jesus Christ is the first principle of the gospel. If we really believe in Jesus Christ, show our faith by doing what he asked us to do. Sometimes it will be hard work. Sometimes we will get really tired. But if we don't give up, the joy and happiness will grow in our hearts. And we'll know there is only one Savior, and that is who? Louder, that is who? Jesus! Amen. The Bible verse I have for you guys today is Hebrews 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So children, that is our story for today. And Fina, can you end us with the word of prayer, please? Oh, and the offering, please. Thank you, God, for everything that you made. Bless us, bless the offering, bless everyone in the world. Please take care of us. Please hold us in our hands. And bless us all. Amen. Amen. To Father. Ia te mini nei o le whaitawina la whionga pai o le tua. A pai me saumara tus paias, amene? Amene. Ia o maua tus whaitau, i le luka, skul mareiva, alonu tau koe skul. Su e ino tusi le luka skul mareiva, alonu tau koe skul. A maua tusi Amen. Amen. Ola o te taina ka to se tau. Le tuala ma to tu mai lang. Pa tai tele lava le to i nei tai au lo sa pa ia. Ma to te pa longo foi se o mai la fioma. E lo fa le tua pa ia fa manuia tu si la ma to fai tau i tai ai lo ma to ola tau tu ia. Oi ona Yesu. Amen. Ia ta tonu la le tasi mtanga le whaiupu le tonu le puti. O le ata to whaitau whaatasi iai. Whaitau maningo, pangis ngese. Le tato whaitau whaatasi iai. Ia. Awa saula taria tamata sa ili paola ilena le inoa.
Ia le tua le whaitawina rana te o whaia. Ia ni nei tu lao le ake ngai ei ma le kesa whakatoa. Amen. Just. Elena tua. Taimi mo. Ia o le pese na whapeona pese i nā tiu. Sinner, wa'u, saved by grace. Amen. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that brought me gently to this place. I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven. And when the living, I'm just a sinner saved by grace. How can I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Had God not brought me in its sweet grace, I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace.
sinner saved by grace. Amen. O lava ia upure nei vi inga e tapu ia ia te tātou e lofa la vere e lofa tu noa o ke riso ia te koe maa. Whatalofa atu i le nei sa pati mata mo fie i le lofo le tua i le paia ma mamano le tātou e kalesia le tātou ainga o whai ona o tupoto mai fo'i i tātou te tāpuai ma vivi i le atua. A whai ue fia le nei sa pati alanga masi amene. Amen. Amen. Tala tonu sa le whai mo fia fo'i lau sa malinga i le nei vayasu. Tele ia whawhitau nei, o lutau foki o le soifuanga, Peter Iane, tātou te tau whaisi, whatasi, whaftai i le tua. O tātou toe wheloa i mare manuia i le nei sapati. O te saukungo i, ua rua sumatasi minu te te sumatasi. Na whaia tātou tau, le tua, whaongaina, au auna whatau waa mare vai vai. E whaasoa mai ei lo whingalo i nei tai au. Whaatai whaafo. Amen. E a whaisa e mantuina i a whamtalanga le taitai o le whamisionare. Sa ia ta uai o le masina o tona iatu sa tātou wāwa ai ai i le autu po le whaasolonga o le porkalame o le whai msoko. Discipleship. Peta iane o le sapati le nei ma le masina le nei ua natu ai le vaenga a le whatalai. E whaautuina le masina le nei i le autu seek and save the lost. Sa ili ma whaola i le na le loa. Mea whaile te mai tauina pe atu whatasi autu nei e lua. O lona winga e seisi whaamtalanga. O le sa ili ma whaola le tangata le loa. O le misiona whaafaimisoko. O le ngaluenga lea whaafai misoko, na tuwina e ke riso i tangata umalawa e alolofa ma whaatontua i anteia. Lato te sa ili ma whaola i le na le lofe mai i an tato mau au tu sa whai tauina. For the Son of Man has come to save that which was lost. Wa masau le antali o le tangata ina ia sa ili ma whaola i le na le loa. Pe a whai te mai tau to toa le lei i le whamatalanga le tātou au. Ina ua uma o na whaia le talanoanga a Iesu ma le tangata lea o Sakai. O na whai mai lea o Sakai o Iesu o whafo i atu ma o to e tu whatu i tangata mea sa o ake. O na whaimu lako lea o le tawa i le whai mai Iesu la na whamatalanga lea o whai ma tātou mau o tu. Awa na saure atali o le tangata, na te sa ili ma whaaola i lena le noa. O se whai taua masangi ai i tātou uma. Masangi la tātou whalongo, masangi la tātou ai peitai. Pe a whai te mai tātou toa le lei le whainga o le whamatalanga a Iesu, ma le whiriwhiringa o upu e tala noai. E ai le ano roto o loo a whiwhi mai e te tonu. Manino yo whaperetania whapere lau te whitawina. For the Son of Man has come to save that which was lost. O ia tau mai a ki tanto, o le talanoanga a Iesu masakayo, na whaasino e Iesu i a sakayo, e iai le mea wa lewa na leiloa. O le whakatalanga a Iesu, o loo talanoa Iesu i le past tense, which was lost. O le mea ua lewa o na leiloa, whamele whamtalanga Iesu na whai a sakayo, o lea ua saura tali o le tangata, e toe sa ili mai, le mea lea na leiloa, o lona wingala. Pe a whai tātou te mawhau whauroto, e iai le mea sa leiloa, lea ua saura tali o le tangata, e sa ili ina ia toi maua. Now, o le whisiri tā uala, o le a lea mea na leiloa. O ana whea na leiloa ai. A o whea fo'i sa leiloa ai.
Ia whaia. Ia whaia no whina ngalo ile. Kangata mai ia. Pamaina ki talo Yesu. Ia whaia no whina ngalo whea. Ile lalo langi e whapei ona whaia ile langi. Lale wingo le whamtala. Rono winga. E yeile mea na manao le tua e tupu ile lalo langi. Ia whaia no whina ngalo ile lalo langi. Whapei ona whaia ile langi. E yeile mea manao le tua leo loo ile langi. Sa tātau ona tupu ile lalo langi. Peita yale. Ua le loa. Ua le o te maua. Ua mo atu. Whamaile pisiri mo mua. O le lea mea saliloa. O le mea na leiloa. O le tali. It was the perfect representation of his kingdom on planet Earth. Me mua na leiloa. I tali ele pisiri le mea na leiloa. O le awana lea tātou te whaailoa tuai. Le malo o le atua i le langi. Ile lalo langi le nei. Peita yane, ua le loa. O mai le pisiri lo le loa. O ana whea na le loa ai. O mai le tala na le loa. Ina ua to i lalo le ulua i tamata. Na ave e sea ai le amanoa. Sa tatau o na tau tau atu. Ma whaari atu le malo o le atua i le langi. Na le loa. Ina ua to i lalo le tangata i lona le usi tai. O le fisili o whea na le loa ai, na le loa i le amatanga, i le whātoanga a e tena. O le fuafuanga pata ma le mātanga o whia le atua, ua whaalea ina, ma whalea maina, ona o le fisili ma le manatu whapito o le tangata. O le leo usitai ma le le talitonu, o le tangata i le atua, na mafuai ona le loa le mea mai le amatanga. Tau te silafia le wingo le upu lea sei. I le ngana e leni, whamaino na whamatalanga, it means to maintain or preserve something. O lona winga, o le upu lea o le sa ili po le lea whaari liui na ai le tātou tuspa i Samoa, po le lawe ai, sefe mai. Whamaino na whaari winga i le ngana e leni, o le maintain. Or to preserve something. To save means something is not totally ruined. Olona winga, pe hao ina whasa winga me se mea, e mawhaiona e tau ilo ma whauwhau, o le mea e ui wa whaleanga. Ai le i le anga atoa. E iai le maenga whātata inga, o le aku se i tuno. A whai ua pala le tua le aku, e mawhaiona e mai le aku. E iai le pito ua pala, ai le o le apu atoa ua. Ua pala, e mawhai o le TPS e le maena le ua pala ia. Whauma le maena le nei. E le o le anga atoa. O lono winga, o le winga le upu lea o le laweai, o le save, is to preserve something that is good. O le tapa whaia, ina ia pui pui a pea, le maena o loo le nei. It means even though we are affected by sin, we are not totally destroyed. Olona winga, e ui la pena a fia i tātou i le anasala. E le i uma o na wha leanga ina i tātou. O le mafua anga lea, o le sa ili o periso i ante oe mahu. Leanga le i uma o na wha leanga ina i tātou i le anasala. E ai le vaenga le nei, ma le vaenga tāua, e manao ke riso ina ia whaasa wina mai i ante oe mahu. There is something in us that still adapt to the Father that worth saving us. E ai la le vaenga tāua, o lo soi whanga ma lo wola, e uina tātou toina. Whamai le whamtalanga i le vaenga tāua, o lo pipiri atu, ile tama e mafuai ona manao ke riso e la bea i anti oi mahala. Amen. E tolu vaenga te fia whasoa i le tātou te au i tai au le nei mua. O le vaenga mua na lei loa tanu mai le amutanga na fio mai ke riso i toi sa ili ma toi wha atotoa. O mai le whamtalanga, our intimacy with the Father
as was. Ole mafutanga baba la lata lea, ale tua makitato. Wale loa no kato so tanga, maka na fanga maletua. Toi fa foi tua lo manatu, ile teki o le ua tangata na foi ele tua ko mai fa talanga tu spaia, e tala noa maletua. La te sawa li wani fatasi. La ua te fa fe soa i maletua. Beta yane, ina ua iai lea masala, na le mawhai, ona toi maua le mafutanga vava no lata lea, maletua. Sa le mawhai ona toi, vaai atu le tangata i le tua. Aya le te ule nei, mai le whamtalanga i saia, awa o ata to ua masala wa, ua whai le ma pāpupuni. Ua le mawhai ai ona toi, i no atu e i tatou le atua, ai sea, ona ole ya masala. Ole mafuanga lea na fio mai ai ke viso. Matau fai ina ia so sofa le palea. Ave ese le papupuni lea. Ina ia no atu ele tangata le tua. Mai le whamtalanga. Ile nau ta ingo le tangata e fia makuta le tua. E iai lava mea o faa lape la te hai. Le mafutanga vava la lata lea matua. Tau te sila fia e tofu ai tātou ma mea e poro kai le tātou sota inga ma lea tua. E iai whilama fwoi mea e whalape lawe lau ki sota inga ma lea tua. Ua lema whai ai ona toe maua le sotanga vava la lata ma lea tua. Ona ua whaaleanga ina e lea masala. Wale noa ai le tangata, ona ua leo toe maua, le sotanga e pe sota, sao ai le tua malanga whanau. Ai te sila fia. E mawhai fwoi ona e nei noa i te tongu o le tua le tua. Amen? Did you know that you can be in the church but still lost? E mawhai ona e nei te tongu o le kalesia a le tua, a ua le noa. Mana tua a tamu mahewa. Feo ai whātasi ma le tua. Peita iane le leiloa. Mana tua tau pou e tua lima. Mana malama le leina lako manuenga i whātali ni whatu a whaia ma. Peita iane le leiloa. I le leta pena ma le sauni uni. Ai al whamtalanga tuspa ia e whantau ia yuta. Lea na whaalata ina Yesu. Takata na feo ai whātasi ma Yesu. Peta iane le tamuunga na leiloa. O fisili. Pe whape feo na leiloa yuta. Ai o ia o le tasi soko e lata i a Yesu. Pe na mafua mai o le le i whaalomo yuta. I se la unga matautia ma marosi. O le tani le ai. Whaalomo yuta. A o la unga Yesu i lana la unga o le monga. O le la unga i le whaatu salia i o i le taimira nei. Pe whamata ea, e lei leanga yuta, o no tangata na rātou whewheo a i whātasi. O le tani e le ai. Ai sea. Wheo a i whātasi yuta ma ke riso, o ia lama lea na whaalata ina le tangata, pito sili o nā lofa i a te ia. Pe whamata, e lei lama so na teimi, na whaasonga ai ma ke riso. Le ai. Tolu mare apa tausanga, mafuta yuta ma Yesu. Awa Yesu ai whaalo molongo yuta. Peita i sare doa lalo. Olono winga, e mawhaio na mai ale mautinoanga, even if you are in the church, you can still be lost. E mawhai lava, ona e le noa e totonu, ole e kalesia ale tua. Mai whamtalanga, na maue yuta le apanoa, e mawhai e ona toi liu na mawhauwhau. Peita iane iai le mea na tupu, na mafuai, ona leiloa yuta, e uila wana iai tutomu o whautanga. Because he never came to the point of full surrender to Jesus. Ele iyo lama leo lama tapua yo yuta, ile tuai ngā lepo e mawhai ona, tui
wina atu atoa o ia mo Keriso. E na la feo ai fantasi ma Yesu ai fai la lona faitaria. E na la tanto o mai la le kalesia ai fai la o tanto loto. Never get to the point of full surrender to Jesus. Ora mafuanga le ora le no le tontele o tanto i tonu le kalesia. Ele ontu ina atu doa i tanto i Keriso. Vai famtalanga ya ko pe faro fe pe fitu malba. Ole mele ia onto ma wai ai ile tua. Ia onto te atu ile ti apolo ona sola ese ai le o ia i ate onto. Ia onto fala lata atu ile tua. Ona fala lata ma ile o ia i ate onto. Tangata anga salai. Ina fa fango ia onto lima. O onto e fa loto luai ina fa mama ia o onto loto. Ole mafuanga lea ole apo poio ya kopo ya te tatou le taiawe nei. Le anga iei le wano e mawhai e ona toi feso o tai i tatou ma Keriso. Pe a whai e tu wina atu atoa o tatou loto i a te ia. Pamtalanga mo mua pe te relima no whai koe ono. O le mele ia wha maua lalo ai o ontou i lalo ole a ao ma losi o le tua. Ina ia wha maua nunga ina e ia te ontou i ona po e te kawai. O mai whamtalanga, those who receive the grace of humility and learn to submit to the Lord will indeed be exalted. O i lato umalava, o e loto manie ma filifili o lato loto, e tu ina atu i lato i le tua. E whaia i lato e Keriso. We can be in the church, but still lost. But the good news is Jesus came to save that which was lost. O le tala ke fia, ma o le fe au le ola mo e mau, pe matata tau te lego loi to tonu o le lotu, na fio mai Keriso. Ina ia sa ili ma whaola i le tangata le loa. Amen. Pamtalanga i pewe wharu whai pe sumaleono. O le mele i le tātou whaalata lata antu ai, ma le whaamalosi i le no fualii o le rofa antu noa. Le mafutanga le ale takata sa baba la lata ma le tu ele amatanga fa le ana ina le amsala peta yane ina wafio ma Yesu ma maliu na maua le sotama fa mai lo mal famtalanga la apostolo ya Petru ya Paulo o le melea ia fa lata tu ai ma le fa malosi ile no fuali come boldly to the throne of grace. Tātou te leo toi whātalitali, e sausensi ape tātou i le tua. Wa uma na maliu o Yesu, na whaalata ai i tātou uma i a Keriso. O le melea, o le ale tu ainga mamao, ma le tu ainga le loa o tātou. Na maliu Yesu, e sa ili a te oina. O le maliu o Yesu, na toi whaalata i na ai i tātou. O le mea na le loa i le amatanga ape te yane, na toe maua i ronga sa kau. Waengolo na lua o tātou whasoa, whemai, our identity was lost. E le ngata, na leiloa, le mafutanga babalo lata, le tangata ma le tua, lona lua, ua leiloa o tātou wha sinomanga. Our identity was lost. Tau te sila pia, toi fo i lava i le tala i le amatanga, ina ua ngasala le ua i tangata. Whamai nei loa i le tangata ua le lava. Sa tau me whai e pupuni no la ua matanga, le ngata lea ua sola ese pale sila whanga a le tua aisea, ona ua le loa, lola ua whanga sinomanga. O le mafu anga lea, o le tele lava upo lo tātou atunu o Samoa, e tatala pa i whasino manga o le tangata. O le tangata i ailo na whasino manga. E i ailo na tupuanga ai sea, awa ale ai se whasino manga o le tangata. O le tangata e ola whasino se waloina.
Oe te kia tau atu i atu oe, ole o langa masala, ua whale anga ina ma ua le noi, lo tātou whaasino banga i ang riso. Ko mai whakatalanga tus pa ia tus kenese, ina ua whaia le tua le tangata pe mai, na lato whaia le tangata i rona whatusa. The likeness of God. And we were created in the likeness of God. That means our identity is God. Ona fo isa whaia oe mau, I fo ringa ma le whatusa o le tua, o le mele e aono tātou malamalama, e sina whiale nei. O lo ta ua whasino manga o le atua soifua lama ia. Mafuanga na whamtalanga e peso wha o sumarwha. Ia o ofu o tau i le takata fo, ua whaia fo ringa i le atua. I le ame tonu, ma le ame o le lei e wha mahoni. Ua le noa lo tātou whasino manga, ono le ama sala le takata. Ua tātou wā mamau ma le tua, ona ua tātou se mai, I le whātou tō wholauna mai le tua I antoe maha. Many people think that man has completely lost the image of God. Tō tēnā tangata e tari tonu, o le angasala ua, le noa ato completely lost. Le whātusa o le tua na whai ai tātou. However, that image of God has indeed been spoiled by sin. O le whātusa leo le tua, ua matua whale anga ina lava, e le angasala. After the fall, then we are still in God's image. I told this in a pia, e ui lava e o lava e le temine nei ina ua le toi nalo, o loo ia te I tātou lava, fo ringa ia o le tua. The likeness of God. For mai le whamtalanga, o fo ringa ia o le tua, ua whaale anga ina e le angsala. However, we are not totally destroyed. E lei ato toa, ona uma, ona whaale anga ina, ma leiro no ai I tātou. We are less fully like God than we were before the entrance of sin. O le mea lea o tupu, o lea ia te tātou lava, le likeness of God, e le noa. O lea ia te oe, o lea lava ia tau, fo ringa mata mo fie ma le whātusa o lea tua, pe te iane. Ua le o toi ato atoa e pei una iai le amatanga. O lea lava ia te tātou, a ua whaa le amaina. Tau te silafia, na fausia I tātou ina ia tātou, ata mia atu fo ringa ia o lea tua. Ina ia tātou whaino atu ona natura. Iso se mea tātou te ai. Whātai te inga whaino fia lava o fuo lea nganga tātou te fuo inatu. O fōringa ma characters I o le tua, e na o le tua, e tatau no tātou whaino atu awa, o I tātou na whaia I rona whātusa. Fuo I o le nganga o le alofa, o le oli o msai o le mata alofa. Anga le lei wha maoni ang malu, ma le lei ngau ia. Petai, ona ua le noa o tātou whasino manga, ua tātou le toe fua I na atu fuo le nganga. A ua fua lava fua le tangata lava ia. Ua le noa o tātou whasino manga, ua mafu ai, ona tātou fua atu, me le tutusa ma le finangaro o le tua. O le rofa, ua suia I le manatu whapito o le tangata. O le oli, ua suia I le whatupu vevesi ma le whewae mai inga. O le onosai, ua suia I le whamoalunga ma le whasausili o le tangata. O le mata alofa kindness, ua suia I le leanga. O le anga le lei goodness, ua suia I le matau. O le whamaoni, ua suia I le whapaoli. Na mai la vai whatamuku ma toi foi. O le anga malu, ua suia I le roto ita ma le roto tinga. O le lenga ia self-control, ua suia I le ai o se wha uta. Tau te sinapia, o fua fau ia, ua amiani mai a te tātou, ona ua le loa lo tātou
o ke riso lea. Awa oe mangu na whaia whapitoa e lea tua, tātou te whaali atu rona nā tura, whamtalanga lea ronga suman whaaro na whai koe vanu. For if we lead to the Lord. Pea whai tātou te ola mo le tua, and if we die to the Lord. Amen. Pe tātou te ola mo le tua, pe tātou te oti mo le tua. So then, whether we live or die, we are the Lord. Pe tātou te ola, pe tātou te oti, o i tātou lava, tātou te ola ma oti mo ke riso asea, leanga o le tua o lo tātou whaasino mama. So tell it tātou e manatu, that we think that our identity has completely lost. So tell it manatu, ua matuale loa atoa lo tātou whaasino mama i le tua. This is how you think. Let me tell you this. O ma whauwhawana, if I took with your dog, it's the apple we are toy. And they completely lost the identity. And they no something is still there. And but somewhere deep inside you still yearn for God. If I pay fair on the old Lord, because even though we fall short the glory of God, you keep asking Him for help. E tu salava pe tātou te toi lalo, ma o le aure mi inga i le tua, e te tatalo lava i le tua mo lana whakamanga longa. E tu salava lo tātou toi lalo, e tātou te tatalo i le tua i o tātou mana onga. E tu salava lo tātou toi lalo, you keep coming to church, amen? E tu salava pe tātou toi lalo le amasala, you keep relying on Him. E tu salava pe tātou te toi lalo, I le nei o langa, whaale tonu le amasala. You keep your faith. O lona winga, e iai o le bai ngai titi lea, e mafu ai, o na manatu mai le tua I anjoe a sea. Somewhere, you still thinking of Him. O lo e manatu lava I le tua. Ma o le tala fia, mo oe mahu tangata o le tua, e ui lava, ua whale anga ina o tātou whasino mama I le tua. O le tala fia, o le mele nā nā fio mai e Yesu. Ina ia toe, restore that identity. Ina ia toe whafoi mai, lo tātou whasino mama, ua le noa. Vaina munguri whi mai, our influence is lost. Momoa, ua le noa le sotanga le tangata ma le atua. Lona lua, ua le noa lo tātou si o lo tātou whasino mama. Lona tolu, our influence is lost. Ua le noa le awala e tātou tea. Whātou sina mai e tangata I le atua. Tau te sina fia on tau. Ina ua umona whai e le atua le tangata. Na tua le atua le pule I le tangata. E pule ai I manu mai ai whauko lava. La tau te whai moa I manu whenelei. Pei iane, o le amasala na abe e se ina ai le influence lea o le tangata. O leo toe maua lea ano moni na manao ai le tua le tangata. Ina ia tau atu rona le lei. See, we were created with a purpose, with a mission. To bring those who are lost to Christ. Na whaia I tātou, e eile mafuanga whakatoa, na whaia I le tua, ina ia tātou au maita kata ua leilo loa I le tua. Ina ia mawhai, o na tātou whai loa atu, nā tura o le atua ia te tātou. We need to reflect a character
of God that's in with us. That the world outside need to see. E ka tau na inoa, e le lalo langi o tu atu na tura le tua ia tua e lau. E ka tau na inoa, e a tato o fo linga le tua ia tua e mau. E ka tau na inoa, e o tato a inga a toa fo linga le tua ia tua e mau influence. E ka tau o na vaai lau whanau i fo linga le tua ia tua e tamama tina. Influence. Pagtalaga mo mo pe te rua non fai poiva. Ao tau o tupulanga o pinfilia o tau o tupu mo si tau langa le nupo ia ma le nuku na whata wina mai ina ia o tau tau watu wona le lei. O le mawhoraka lea na whaia ia le tua o e maro o le tangata e ta o te watu le na rolangi ma tau watu le lei o le tua that you may proclaim the excellency of him. Tau te tau watu le lei o le tua i isi tangata. O le fisili mo oe i le sampati le nei. How are you influence others? O whaape whea lau mori mai watu i isi tangata. Tau te silafia o tau au le fita iai sa kaio ma Yesu pe ona iai tatou mauautu. Sa ola sa kaio i se o langa matua ino sia lava. Very, very bad influence. Ai se a, o io le takata i utaia, ai na te ao whasini la fonga atakata. O le mafuanga lea, o le tōtelo takata i le pipia ia sa kaio. E ino sia sa kaio, ona e le anga lana influence. Or Vasily, have you been a good influence to others? Matua, have you been a good influence to your kids? Pamata o vea oe, o se takata e mawhai, o na whai o atu fo ringa le leo le atua i lau whanau. Ai ato tono lo a inga lau tele. Ai alu whale whaingalue. O e whai no atu fo ringa mana aturo le tu. How are you influencing them? Tani e lava oe e nafisi. Ile awala o lofa penao e whaasoa i o telo takata. Seeking the lost requires time. O le sailino le takata o le iloa, e manao mia te le ai le taini. E manao mia le effort, le naunau ta inga, le oso fianga, e mawhai o na e whaasoa i le takata. It requires patience. Tau te silafia matua, o le si mafuanga le o le isu o tātou whanau le manilotu. Le eise patience o tātou. Tau te silafia, le misiona a te riso, na matua wha pale lava. Na matua ono sai lava. Awa foi la me tātou mori mawaki o tātou ainga. E mana o mia le ono sai. It requires humility. E mana o mia le loto mawalalo. E matua mana o mia le lofa. And most of all, we need prayer. E matua mana o mia Jesus came to save that which was lost. He died, rose again, ascended into heaven, and sent the Holy Spirit to empower you to have dominion over darkness influence. Dr. Silafia, Malio Yesu, Matoetu Mai Mafiwatu le langi, ona ia awina mai leo le ngapa ia, na te whaamalosia i tātou, ina ia mawhai, ono tātou tutu, mate te atu, i tau o le nei soifuanga. Oe au pa ia anetua, with Christ, e mawhai ono tātou whaia mea umalau. E mawhai ono tātou toi maua, lepe sota inga manetua. I am Keriso, e mawhai ono tātou toi maua, lo tātou whasino mamaua le roa. I am Keriso, e mawhai ono tātou toi sina mai le lalangi. Ua mau atu ona o le ansawa. Pangtalanga, ni tala lo maua le tuso Yeremia lo na tau po suman manu.
Whatuwina le tua Yeremia, sawe alu i le whale o le tangata, o lo whai hipu o mea. Alu te mata i le aluenga le tangata lea, o na o tau mantu lea i ate oe, le whiau, ko mai le whamtalanga, na alu Yeremia mata i le whale o le tangata, whai hipu o mea. Wa ai atu Yeremia i le aluenga le tangata, na ia kausia maia le hipu. Peita iane, na tae ma whaale tonu. Ona wahai atu lea Yeremia, ua toi wha maupopo e le tangata whaipu o mea. Le maua toi whausia mai ai le hipu fau. Ona sau lea Yeremia, ma whetala i atu lea tua ia Yeremia, te maua le whaipu e ono, whamai whamtalanga lea tua, le ai ngai Israel. O te ema whaia ea, ona whaia i atu o tau, e pe ona whai e le nā hipu whaia. Ko mai ko fili le tua, whamata e le mawhaia no auto e whaia o tau, e pe o le hipu o mea, ua whale a maina, maua nutiri. E pe o le o mea i lima o le whaipu o mea, e whaa mea whoi o tau i lo lima. That is the message of hope. O le whi au leo le wha moe moe, ia te oe maatu tangata o le tua. Ua whale a ina ma whaato i laloina. Ua tatou lena ma vā ma vai le angasala. The good news is, e le itia ina, e le whaipu o mea leo mea. Na apa o le ma toe fau le ipu fau. E le ima fau le whaipu o mea, e toe sui se o mea. Peti ia se ona ua leanga ma whale ina. Peta iane, na apa ona lima, ma toe whau mai ai le fau wha mai le whamtaranga le tua. E le whape e hau i atu. O te pia tau atu i atu oe, le ampo ia le aina o le tua i le tai au le nei. E whaapea le alofa o le tua i atu oe. Po le alo tato le anga i le amasala. E le tia ia oe le atua. Ele tua o ele tua se e whano loti. Ele whakalitari le tua se e oa na matua ele loa. Ko mai le whamatalanga. Ele pe ea au o le whaihipu o mea. O ke toi whamau popo i ate oe. Ma o whaafou wina oe. E a vea matangata fou i le tua. Beyond anything else we could ever share with you, we offer you Christ. Amen. E sili atu nei lo se isi mea, o te tau atu i ate oe le sampati le nei, o te tau atu i ate oe le suwafa o ke riso. Regardless of who you are or what you have done, God is good and He loves you. Amen. Po le alava, le mamafa ma le te leo lau masala. God loves you. Mai pamtalanga le upor pese, we are sinners saved by grace. Amen. Eletia ine tato ele tua ai apa mayona au matoe fou lo soifua malogola avea mata fou. He died on the cross for our sins, but death it could not hold him. Through the resurrections of Jesus Christ, you too can have a new and eternal life. Ele maliu male tu wa yo riso na maua ye tātou le anoa tātou te toi peso tai ai mahaletu. Na maua ye tātou le anoa e toi maua ye no tātou whaasi mama. Ile malea na maua ye tātou le anoa tātou te moli maua tuai sofu Yesu. Amen. Ia toi mai se fa amene. Amen. Sia da tu. Ia mo dia te man fatai la suma pastor te afokola leita au. Fatama ai ke le tu. To si fonga le se foi le to ino programa tu. Ia le metula la te balao tu le mafile le ka tu pesa mburi. Amen.